Enka minute ntsena ku vulavula ya 12 nakona ku Afrika wa vulavula ka mkanalo na FM kombandlela kwa amkela mingsirome ko ngisela stitch shirkonga ko ngisela la Gauteng eMpumalanga en of West Limpopo na kuma audio streaming ya mkanalo na fm.co.za mina nikhalanga pet matebula ingwana smart wa jimo xithango maxingirtano wa chachana makona lawantanda tsi kwa amkela kana kona ku Afrika wa vulavula ka mkanalo na FM emakombandlela tabakhaila ngutaka makata matiko yambe hindala le ngopfu khaila ngutaka makata bushaka bya Afrika Dzonga na tiko ra Democratic Republic of the Congo ngopfu khaila ngutaka makata mafula maya tikomba ku ya khaya mahlweni le a DRC hindala le tabakhaila ngutaka so irina Professor Themba Sono kabake tingwati maka ita twa wena ka 0860002543 kumukandisa ri ka 06 ka 0657443911 tin'wana to timhaka leti nga ta twa hi tinhlaya ta ku kumeka kumbe ku kayivela ka mintirho ku ya hi laha va statistics South Africa va nga ta va ti xaxamete ha kona sweswo hinkwaswo kwala ka Afrika wa vulavula ndaku ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ila inga kona mingsiro mkanalo na FM 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka mkanalo na FM kuna hungula ni ri kumako vengeri va kombela ku pfuniwa kuna swin'wana swi nga fambi kahle hi timhaka ta macheleni ngopfungopfu swi ta ka xikolo lexiya xa le hansi xa Mdanisi Primary School veri mi le mahungwini veri timhaka ta macheleni a ti fambangi kahle kwalano ngopfu ka timali ta ti-norms and standards se un'wana mingiseri a nge te i kombela ku hi swi vula hi tlhe hi kombela na ku loko ri na lava khumbekaka va ta ongeti le ka sekete na le ka district a ve le ku ndleni nchumu hi swona ntshembi na va tatana Mike Maringa va nga swi tivi hi ndlela lese hina ka Afrika wa vulavula leswi hi nga swi vula ku n'wina va ndzawulo ya dyondzo kusuka kwele ofisini ya MEC ku ya fika kwele mi vonana ku timhaka ta xikolo lexi xa Mdanisi Primary ka madyondzo xikulu tiyisisani leswaku mi ya vona ku tibuku ti njhani onge ti ku na nkayivelo wa switirhisiwa hikokwalaho ka ku va swi nga tiveki ku mali yi helele kwihi se hi ta kombela mi endla tani mina loyi ni nga ta sungula hi yeswo i Ndabezitha Hosi Madonsi loko ri ku manitwa lami nga ko a ni ta kombela ku mi hundza hi le xikolweni xa Mdanisi mi twa ku veri kahle ku endleka yini muhumelerisi wa mi ta mi fonela loko hi chayisile a twa ku mi fambe njhani ndani le xikolweni xa Mdanisi mi hi byela ku mi fambe njhani hi timhaka ta tibuku ta xikolo lexiya onge ti ku na xiphiqo ka xikolo lexiya hi lava ku kota ku twa n'we mi nga kusuhi ka timhaka toleto hi kota ku vona ku hi nga pfunana njhani ku antswa timhaka ta ti-norms and standard tele ka xikolo xa ka Mdanisi kambe ku na muyingiserilo a hi tweneni yena na hi nga ri i ri vulavula hi timhaka ta mali a hi tweneni ku hi ri yini i nhlekani Ahe mi njhani epfukile njhani epfukeni ni vulavula na Edward Rihlampfu la anondweni Majhenje 3 la ve na problem hi ku ya hi muganga hi tiva ku muganga un'wana na un'wana hi hakela swibukwana swa Nkosi loko ku loviwa hi hakela swibukwana swa Nkosi so lani hi ve na nkingha ya ku va hi loveriwa la kaya loko se hi loveriwa hi ve hi hlamusela ndhuna i fanekele ya tata cheka xibukwana ku xibukwana xi right xi basini hina hakela hala kun'wana loko swi right va kota ku va bansini mara hi loko se hi hlamusela ndhuna i hlamuseriwa a ku ri Saturday u hetelele ku fikela Tuesday a va endlangi nchumu kumbe ku titshineta ka hina hi Tuesday hi tlhe hi rhumela munhu futhi ku a ya vutisa ku rito a va ri kumangi na za ku hi loveriwini leswi a nga hetelela a hlamusele swona i hlamusele mhaka ya ku a va nge swi koti ku hi pfuna hi mhaka ya ku hina hi wela aka valebye se ni hetelele ni mara la loko hi ya ku hakele ka swibukwana va ku hakerisa vona va tribal va tlhela ku na xitempe lexi va xi tirhisaka lexi kombaka ku u hakerini bukwana aka
and akatiko wa kwala nondweni. So ni beni ku why mo ko ina va ka manager then teka mhaka leyi sa tribal va fika va cheka loko va cheka va kuma ku swibukwana swa Nkosi swi right na maphepha ya stand ya right se ve va ku tlhela va vuya va fonela ndhuna loko va fonela ndhuna va n'wi byela ku a va hi pfune ku veni va ba nsimbi community yi kota ku hakela mali ya swibukwana se va ve va vulavula na yena loko va heta ku vulavula na yena va ku ni famba ni ya ka hi ndhuna u ta hi pfuna ni fona loko ni fonela ndhuna no ku we Ndhuna Mzimba sweswi ni le tribal va ku foneleni va tribal na a ku se ni ku me sweswi ni le Majhenje ni byeli la va le kaya ni va byela ku mi ta hlanganisa ku yini na vona ku kota ku lunghisiwa mhaka leyi a ku va byeli va ta na maphepho na xibukwana xa Nkosi se ni ku hawa xibukwana xa Nkosi na maphepho swi na mina haleni loko swi na mina haleni ni byele ku hi ta hlangana nkarhi muni a ku hi ta hlangana hi 5 yi ku ve ku ba 5 loko yi la a hi fanekele hi hlangana kona loko ni ya fika ni kuma ku a nga kona a va hlangananga se ni n'wi fonela ni ri Ndhuna se ku me ni fikini and mi te ta hlangana hi 5 se a ku no cancel a yi kona se loko loyi a fanekele a vitane cancel i mani se a ku a ve a dropa phone se ni ve teka mhaka leyi ni tlhelela kwale tribal a tribal va fike va ku hawa hina a hi nge yi koti va tale papila va ku ya police station a police station va fike va tala papila va ku vitana ndhuna loko va n'wi vitana va ve va fika va ku no ya tshama hi vulavula so va ku na maphepha lama ya lavekaka se ve hi endla tani still va fika va vula tani va ku a va nge swi koti ku veni va nga hi ba nsimbi ku community ya hakela swibukwani hi mhaka ya ku a hi na maphepha ra xitandi mara loko ya a ku tekeni ka ya ku hakeleni a va vuli ku va lava phepha ra xitandi vo teka mali va tlhela va ba xitempe komba ku aka tiko mara loko se i loveriwile hi kona lavaka ku va lavaka maphepha ya xitandi se a la kota ku twa ku swi endlisi ku hi nga pfuneka njhani ku hala ka Nkosi leyin'wana hi hakerini mara ka lowa ka hina ku community yi ta hakela ndhuna u ala ku bansini Nkosi wa n'wina wu verini Nkosi wu ve mufi last week Saturday u love last week ka Saturday liya yin'wana ku ve kahle hi nawu ku endleka yini loko swilo swi fambe kahle hi nawu loko swilo swi fambe kahle ndhuna u ba nsimbi loko a ba nsimbi va byela community ku ka mani ku na Nkosi yana ni hakela mali ya swibukwana se le ka n'we a ku hakeriwangi ka hina a ku hakeriwangi na kolo mi kha mi vulavula na hina sweswi a mi swi tivi ku hikokwalaho ka yini a va vuli va ri a hi mhaka ku a hi na maphepha ya xitandi mara a tribal va va byele ku maphepha ya ka hina ya right hi ku na n'wana wa mufi i na wo maphepha ene maphepha la ka maphepha lama ku listiwe vatswari na vana na mufi i listiwini la ka phepha lera ra n'wana wa xitandi mani ndhuna leya n'wana i Gideon Mzimba na inkombo timani ta vona ku tatana Mzimba loko ku ri ku vo va tsandzeka ku hi foyinela hi nga va kuma njhani hi kota ku twa ku vo va rini hikokwalaho ka yini va ala ku pfuna n'we va ka rihlampfu loko swi te xiyimo xi te tani n'wina mi yini na mufi i sivara wa mina a ku nuna wa sesi wa mina okay i nuna wa sesi wa n'wena i sivara wa n'wena okay all right no emtweli boti wa mina khensile swinene imani hi twa ku vo va nga mi pfuna njhani okay inkomo sweswo mi yingiseriwa Munghana Lonene FM but Gideon hi le ku mi laveni ka Munghana Lonene loko ve ma swi twa hi byeleni ku swi endla njhani hi le ku mi laveni but Gideon
le ku mi laveni loko mo kuma nkarhi mi ngo fonela 0860 002543 mi byela ku lava va ka rihlampfu kumbe va sivara wa rihlampfu ke va one yini hi ndlela yaleyo lava ku twa sweswo kusuka ka n'wina kwala mi nga va kumeri kona but Gideon kambe hambiswiritano hi twane na n'we van'wana hi twa ku timhaka tingani ni ku voneni ka ni vone premier wa le Bokone Bophirima Northwest va kha va nyika mbulavulo wa ku pfula lembe kusuka le Amahikeng se loko va kha va nyika xivongo lexiya a hi baloyi mara ni vula ku i maloyi ani ali ni vula ku a hi baloyi n'we mi nga ku hala Northwest mi ni ri un'wana lo tsala biya nga hi tsari kahle ivi xi vhe xi va maloyi kahle ai premier wa xifundzankulu xa Gauteng vona ve ri ti-e-tolls ti ta hela hi ti-31 kasi ti hela mene ri ti herile phela a ni ku ti herile kambe na swi twa ku i nga ra ti se hela kahle va ANC va yisile vuxokoxoko lebyi byi laviwa hi va Democratic Alliance a hi mitweneni mahungu ku tala ka woho lama hi nga twa ku n'wangulo wa wen'we ka woho hi ndlela yaleyo va Western Cape va ri premier wa Western Cape i vilerisa hi timhaka ta ku ongeti ku na ku tlakuka ka vana lava va biyaka mirini va nga se ringanela na sweswo swin'wana swa leswi nge le ku vulavuriweni hi langutele hi mahlongati mbulavulo wa holobye wa swa timali Munduku hi tlhelo ra timhaka ta mpimanyeto wa lembe ha sweswo hi ta bula hi swo Munduku hi ndlela yaleyo kambe hi ntirho hi ta tlhela hi bula namuntlha na statistician general Risenga Maluleke laha ka ntlhanu timinete ku bila awara ya 1 kambe sweswo hi sungula hi twa wena muyingiseri wa mina 0860 002543 ka mhaka leyi khumbaka xikolo lexiya xa Mdanisi ni kuma hungula ve ri loko mi swi koteka hayi loko swi koteka tisani xivilelo xexo hi ku tsariwa swi tsaleni mi vula ku ma vilela n'we mi vilerisa hi leswi na leswi na leswi hi ta kota ku ve ri kusuka kwalano va nga kota ku va swi landzelerisa Themba swi ta tsariwa n'we mi nga hi byela loko ku ri ku ma swi kota ndhawu ezi ta va tata kwalano na ku pfumela ku va tata hosi Madonsi se mi ta kota ku va mi kumela voho hi kota ku va hi twa ku mi ri yini kambe sweswi ha ri ku lavanene na n'we mi nga kusuhi na bot Gideon kambe n'wana miyingiseri lo nhlekani ahe mi njhani papa epfukela mjani bot epfukeni a no la ku ta hindzisa ku ka bava lava i va ka rihlampfu lava vulavula hi timhaka ta swibukwana ya kahle timhaka ta ku tirhisa tindhuna aka timhaka ta swibukwani a swi tshamisekanga butpet because loko hi languta hina ha ri ka muganga ya hina kun'wanyana hi tirhisa timhaka ta swibukwana a ti weli ka tribal ko va ntwanano kumbe as a society ya muganga lero ma vona namuntlha va khoma nkele ku ya hansi na le henhla hi ku hale ka hina ku ze mi kuma ku swi cinciwini i mhaka ku kumeka swibonda leswi swa ndhuna a ku ri na vukungundzwani bya ku voho a va hakeli ivi ku hakela n'we va muganga swibonda swi nga hakeli se va dlina yi tekiwa ku no swilo swi phela a swi wele ka tribal i ntwanano wa muganga hina hi nga kwala hansi ka muganga so ku va na vanhu lava hi ngo va hlawula ku lava hi vona va fambisaka timhaka ta swibukwana ti nga lawuriwa ehansi ka headman yo karhi ya hi leswi swi nga hi xiswona lero na ku halaya a ni ta kombela ku tanihi ku yi le moyeni na tshemba na muganga wa karhi wa switwa kwale va nga ku bava a fanele va yi teka hi ndlela yaleyo ya ku kusuka laha a va vheti va ringeta ku loko va ya swividyini va yi tlhantlha yi huma emavokweni ya ndhuna yi va aka community because i to va society nyana ya muganga a swi wele ka tribal sweswo lexi ni hlamarisaka i ku Ndhuna Gideon bona va tsandhi yini ku ba nsimbi va vitana vaaki a ni ko va ku vitana vaaki ya ende xin'wanyana loko mo lava hi tlhe mi yi landzela hi ya mahlweni mi ta vona loko i tshika i tlule nkosi wo karhi i nga hakeli ndhuna na swibonda va fayina laya and fayini liya a yi lomuya yi faneleke ku ya kona se mi ta ka tin'wana yo disappeara lero
so leswi wa kahle a hi swa vikosi swa ku hakelana swibukwana a vukosini a swi kona sweswo a swi ri kona lero a va fanekele ku kusuka ka leyiwa loko ku ri ke ni a ku na swin'wana swi nga landzelaka ka yona issue leyiwa a fanele va swi hangalasa kahle ku ndhuna a va humi aka sweswo muganga hinkwayo ku ya hi mehe a yi humi aka ndhuna se mi endlisa ku yini ku se ku huma mali ku swi tiveka ku na nkosi a swi bihangi leswi a swi hluphi ku xaviwa buku un'wana na un'wana a va na buku un'wana na un'wana loko a ri na buku ku vana lava nga hlawuriwa kwala a xividyini so vo hlawuriwa a xividyini kambe a va wele ka xividi aka vindhura then ku va va fambisaka ni vula ku loko se ku ri na nkosi a hi nge ku na nkosi ku fana na sweswi karhi hlampfa ku ri na nkosi a ku fanele ku buwe nsimbi vaaki va kota ku ya va ya humesa mali sweswiwani a ku fanele ku ndleke yini hi hala ka ku nga tirhiku swa vuhosi na vundhuna lexi xi endlekaka i ku nsimbi a ni ri nsimbi ya muganga a hi nsimbi ya ku yi biwa loko ku ri swa ku regard to tribal ya tirhisiwa nsimbi liya as alert ya ku vitana vanhu ku nsimbi liya yi vekiwe laha ku vitana vanhu whatever problem kumbe whatever issue yi taku yi lavaka ku vanhu va yi twa ku biwa hi nsimbi ya liya ya headman kambe hambi a swi vuli ku swilo hinkwaswo leswi ya ku layani swi va swi ri under headman but loko ku ri ke ni masipala wu lava ku thola vanhu vo karhi ku na project ya swikontiri project ya yini yi huma ri ka masipala ku tirhisiwa hi nsimbi ya liya ya headman mara ku karhi ku nga ri vukorhokeri bya yini bya tribal hawa but mi ni landzelerisa liya ya 35 to 59 years kasi helela kuni employment ya 36 years to 59 years kasi helela kuni yo ani va yi vurile president yaleyo yi hundini okay commissioner ani yingiselanga va yi vurile president va ku loko se ku thoriwa ku fanele ku langutiwa hinkwavo ku nga ha langutiwi ntsena kusuka ka malembe wahi ku fika ka malembe wahi swa va butsati ku loko hi languta kusuka ka 18 years okay va ri wa thoriwa ku fika kwalaha ka va 35 xana loko se i siku na real last phela i siku na kwalaha ka loko se i ku 36 ku ya ka 40 ku ya fika 59 yaleyo se i va swi vula ku you are lost i ta va i ri kwini ene nkarhi lowu se i nga na nsati i nga na vana i nga na nuna i nga na vana i nkarhi lowu responsibility yi nga kona mara va ri youth so hawa na khansela ku ri ke ni va karhi va yi languta a ni mi twile botomani khenseli swinene sweswo a khensa 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ha ri ndele ku lata twa ku Gideon nga va kuma ke kambe hambi swiritani loko hi nga yi kumi hi nga yi kumaka hi nga yi kume ni muhumelerisi va le ku vuleni swin'wana ni swithu miri ku ndleka veri Gideon a va la ku vulavula kambe va kumekini awu leswi ku nga le ku vulavuriweni ni vito ra n'wina Gideon n'we mi la ku hlamula aret Gideon vela va la ku hlamula kambe va hi ta yi sala ndzhaku ya kota ku twa va ka ri hlampfu va onhe yini a hi tweni ni wena 0860002543 ha sala leti mina timbirhi leti nga kota ku tirhisa tona hi kuma vayingiseri wo sungula hi loyi nhlekani aye papa ana ku angwale ya Gideon ya na ku Gideon va lawula njhani timhaka ta ka Majhenje ku vona va tshama Mbawula a va control swele Mbawula njhani se ka ti Mbawula mara va control swale ka le Majhenje hina sweswo hi swi tivi a ni hina hi tiva ku hi vo va nga tshahiwa la sweswo swa n'wina sweswo va timuyini va ta tamuleli vo sweswo swa antswa hayi ku leswin'wana mi ta ku hi swo swa ku vele Mbawula i yin'wana mhaka n'wi tiyala pfuneli vo va timuyini ku kombela muyini va ta angu ve nge heti a ni a ka byela ku hi va kume khale tana na yin'wana n'we a mi ku yini n'we 0860002543 a hi kumeni yaloye hi twa ku hi angula ku yini ka se ka tlhokomeka ta mahungu loko hi vuya hi bula na Professor Themba Sono Gideon mina ni ri loko a mota mi fika mi vula swihinda a swi nga onhi nchumu enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene papa hayi baloyela Thembisa ne ntirho na kona la khaya la mina ni kombela ku nghenela liya ya Gideon liya ya swibukwana ni ve mutirhela Tiko na ha ri high school malembe mo hlayanyana hala ka muganga lowu ni tshamaka ka Humesa endlelo leri a na ri tiva hi laha ka hina ri findisa ka swo hi leswiwani mi kuma wo Nkosi u humelele swa switshuketana ku nga Monday tolo
nkarhi wa ku ba nsimbi a hi nga koti ku endla a hi tivisa vanhu kun'wana na kun'wana kwala mabyaleni ku xibukwana xa ka baloyi xi basile a hi fambeni wa vunharhu hi hakela Nkosi a ku endla hina ti-chairperson ta civic a ni ri chairperson ya civic mina ku endla mina a ku endli vambukosi ku xibukwana xi basile a ku ta endla mina hayi ka muganga hala ni tshamaka kona so karhi hi byelana hi ku ya minkosi tikerekeni ku okay hawa baloyi a nga chairperson u ri xibukwana xi basile ni ya na xo xibukwana xa ni ya va komba ku himpela hi lexi xi basile se boti Gideon ke lava va nga ri ku pfunekeni ku nga va xiphiqo ku ri yini yi mani phela vulavula hansi loko va ze va nga la ku ta moyeni swi kona swin'wana swi mutlamusanyana laha ku na musi nyana n'wani va tivuka tulwika a va ti laha ne me twile bot hi swona bot enko me swi twile bot Gideon ve ku na musi vona se va mihlakatela swi soka swi nga ri kona a hi twini ku mahungu ya misava a wu ri yan'we ta emisekweni guys la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula i swa swo mingisero Munghana Lonene FM komba ndlela a hi sunguleni hi lunghisa leyiwani loko ku ve bot Gideon lava va nga tshayiwa laha i ndhuna ndhawini liya swi vula ku va vuhosi mo fanele mi vona xin'wana xa ku mi va cinca a va ringanelangi ku va ndhuna loko ku ri ku va ringanerile ku va ndhuna swi vula ku va ta va na vutihlamuleri va ta vulavula hambi va nga vulavuli ka xiyanimoya kambe va ta vulavula ku hayi na endlisa leswi na leswi na leswi a va ngo to fika va ku loko hayi yalo yan'we na hi nghene se ni ta yi lavisisa leyi hi ta yi lavisisa hi nga ha yi lavisiseli timhaka ta va ka rihlampfu ntsena hi nga hi lavisisela na ku i murhangeri wa kahle ke i ringanerile ke ku a nga rhangela vanhu hi ku hava muaki murhangeri wa ku hlamula lava a va rhangelaka xikonyololo i va nyika tinhlamulo loko ze va murhangeri i nyika tinhlamulo se hi leswi hi lavaka ku ya swi twisisa kusuka ka lava nga va nyika vundhuna lebyiwani un'wana se hi hehla na ku va huma ambawula leswi vulaka ku ta fanele ku lavisisiwa i mani nga va nyika vundhuna lebyi hi kota ku tiva ku loko va va nyika vundhuna lebyi a va langute yini ku swi tikomba va nga ringanelangi ku rhangela vanhu loko va swi ringanele ku rhangela vanhu swi vula ku va ta vuya moyeni va ta hlamusela kumbe va nga yi moyeni kambe va ta ringeta ku nyika tinhlamulo bot Gideon i ndhuna ya hosi mani hi ta vhe hi landza hosi ya koho sweswi kambe hi yeneni ka Professor Themba Sono hi vo hi nga va yimisela layinini laha hi lava ku bula na vona hi timhaka timbirhi ku na swivulavula leswi nga koho ka timhaka ta ku simekiwa ka xitsundzuxo xa khale ka mutumbuluxi wa OAU le a Ethiopia leyi se yi nga AU ku tlhela ku va na timhaka leti nga le ku humeleleni hi hoyi leyi nga koho a Democratic Republic of the Congo leyi khala va ku Zaire se hi lava ku ta twa ku kahle Afrika-Dzonga yi tikomba yi hi tekela ku pfuna na swi tiva ku yi le ka SADC kambe Afrika-Dzonga yi tikomba yi ri kusuhi swinene na Democratic Republic of the Congo ku nga va ku ri Afrika-Dzonga kumbe i mfumo wa hina wa kusuhi na vuxaka lebyi byi suka kwihi a hi amukeleni Professor Themba Sono hi bula na vona hi ndlela leyi loko ka hi vulavula hi kutani lava va masocha va nga hundza emisaveni vambirhi va languteriwa mitumbi ya vo yi languteriwa ku fika Afrika-Dzonga namuntlha se swin'wana swa leswi nga langutiwa ku ya amahlweni hi ndlela leyi onge mimoya ya vona yi nga etlela hi kurhula Prof inhlekani hi mi amukeleni ka Munghana Lonene inhlekani mxawuta hinkwenu ya Kansai na khensa swinene Prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina a ni tivi ka timhaka letimbirhi hi yihi nga ta hi tekela nkarhi wo leha kambe hayi havumbirhi ka toho ti na nkoka ya ku sungula hi leyi ya ku simekiwa ka xitechu xa nkulukumba Julius Nyerere a Ethiopia Addis Ababa laha ku nga ntsinda wa AU ku na matitwelo yo hambana hi mhaka ya xitechu lexi mi vona ungeti swi nga va swi vanga yini swiyimo matitwelo yo hambana loko ku ve xikongomelo i xin'we xikongomelo hi xin'we swi kahle ku vanhu van'wani va holova and va right loko va holova ma vona mwalimu hi Julius Nyerere yena na Kwame Nkrumah a va holova ngopfu and ni endlile doctoral research ya mina hi vona hi vumbirhi ka vona lava a va nga twani hikuva ni
Kwame Nkrumah wa le Ghana a lava ku endla lexi Gaddafi na yena xi lava, United States of Africa. Manje ni Julius Nyerere yena a nga lavi sweswo, a lava federation, a lava ku ri na hambi ku ri ku ta va na swilo swo fana na OAU yi nga vi na matimba leyi fane ku ri yi controla matiko hinkwawo a Afrika, ku fana na leswi European Union yi lava ku swi endla a Europe, na AU na yona yi lava ku swi endla, na vo ECOWAS va lava ku swi endla. Nyerere yena a ku mina ni nga munhu wa Tanganyika na Zanzibar leyi nga vumba Tanzania, lava ku ri tiko ra hina ra Tanzania ri va na matimba a rona ku tifuma na hambi loko hi ri na OAU. Manje Kwame Nkrumah yena a nga lavi sweswo, so a ku ri na vukolova. So manje loko la va ya Ethiopia va endla xona xexo va lava ku swi endla, van'wani va ta hlamala va ku hi ncini leswi swi endla kuna, hikuva na sekuturi na yena a Guinea a yima na Nyerere, leri a yima na Kwame Nkrumah. Kambe vo fana na vo Leopold Senghor a vo Senegal a va twananyana na Julius Nyerere. So manje va ri hi mhaka ya yini va fane ku ri va endla status xa Nyerere ntsena, lavan'wana vona ke vo sekuturi vona ke, vo Kwame Nkrumah vona ke, vo Jomo Kenyatta vona ke, vo Mobutu Keita vona ke, vo Leopold Senghor vona ke. A mi vona ku na sweswo ku hi mhaka yini manje namuntlha ku hleriwa tani. So va bayiti loko va bungula tani. I vanhu vambirhi lava a va nga twanani kambe sweswiwani va lava ku ya vekiwa a ndhawu yin'we, ku nga va kha ku lava ku fikeleriwa yini ke loko xiyimo xi te tani? Mavona loko swi tani swi kombeta ku ri a swi va na ku twana kahle a Afrika, na leswi hi nga na AU sweswo a ku twani kahle, tele swi tani. Mavona na n'wina ku ri na ku endleka yini a Burkina Faso na Niger na Mali loko va huma ka ECOWAS, hikuva va ri leswi mi swi fambisaka swona a mi fambiselo kahle. So Afrika ku na ku twana, ko va ku vulavula ntsena, kambe loko ta swilo leswi va fanele ku ri va swi endla va twana a yi kona. So swa ta endla van'wana, mi ta vona na vo Uganda na vona va ta sungula ku vutisa na vona Afrika-Dzonga na va vona na DRC na ku na vo Paul Kagame a Rwanda va nga twani ngopfu na Afrika-Dzonga hi leswi swi endlaka wa Congo, kambe ta vula leswona leti sweswo swi manje swi ku tikombeta ku ri AU a yi si va na varhangeli lava nga na a good vision yo Afrika hi nga yi hluvukisa njhani, hi nga yisa njhani amahlweni. Ka ha ri na ku holova ko tala. So Addis Ababa vona wa le Somali, president wa le Somali ku ri mina ni kota ku ya Addis Ababa hi mhaka ri Ethiopia, president wa Ethiopia a nga lavi. So ka ha ri na huwa hinkwako ka Afrika. So leswi endlaka ku sweswi vo endla huwa yin'wana, a va nga fanele va endla tani, a va fanele ku va va endle xilo xin'we, va ku hi endla one statute ya vo Julius Nyerere, ya vo Haile Selassie, ya vo Leopold Senghor, ya vo Kwame Nkrumah, hinkwavo ka vona lava va nga sungula AU va ku endla ti-statutes ta vona hinkwavo, va nga endli ya munhu wun'we ntsena or ya vanhu vambirhi ntsena. Ku ve lava va vilelaku ngopfu Prof, ngopfungopfu ka van'wani va lava va sukaka kwele a Tanzania, va nga va vilerisa hi yini? Va vilerisa hi leswi a nga amukeriweki hi matiko hinkwawo ya Afrika, kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano? No, sweswo va le Tanzania vona va n'wi amukela, ni a ku ri munhu loyi a nga endla ku ri Tanzania yi va xilo xin'we. Hi yena nga endla ku ri na Zanzibar yi nga vi just an island yi ri yoxe, a yi ngheni la ka Tanganyika
iba hi endle xilo xin'we kambe na leswi van'wani va le Zanzibar ngopfu lava the Muslims a va nga swi tsakelangi ngopfu kambe a ka ha ri sweswo hi va le handle ntsena a vo Kenya leyi dzumaka hi holova na Tanzania hi swilo swa East African Community things va ri manjeni Jomo Kenyatta yena u kwi hi yena nga na yena a nga lwa Nyerere a nga lwangi a ri yexe so manjeni a fanele ku va tekele hinkwavo va nga hlawuli manje hi mhaka yena va endla ku ri Nyerere loko wa yena u sungula ku va endla tani so hi leswi nge a va fanele va tirhi a hi tekeni hinkwavo lava va nga sungula this OAU thing hi va endla ti-status ta vona hinkwavo kuve loko se hi ta ka xo xiteji hi xoxe hi yena Julius Nyerere u nga ri na swona sweswo swi le mahungwini matsundzuka leswi nga tshama swi ndliwa loko ku susiwa xiteji xa president wa le Zambia Kenneth Kaunda hikokwalaho ka ku va vanhu va ku hayi a hi yena loyi a hi murhangeri wa hina swi n'wi tsandzini swi tala wena ka Kaunda ni nakona ku na lava holova va ku hayi mo Zambia hi munhu wa le huma Malawi hi kwihi so on so na kambe ka Nyerere swi nga swi nga vitani ku va na lava va nge a rhandzeli ku va mu British ngopfu a tshuneleli ngopfu ka ma British na hambileswi a nga endla leswi socialism ya ku leya va yi vitana ujamaa hi munhu loyi a nge a ri wa Afrika kambe ku na lava nge mwalimu byakwe a hi lebyi a byi hluvuka Afrika handle ku ri Afrika yi hluvuka yi developa va ku socialism yakwe yi tisile vusiwana ngopfu a yi tisangi prosperity a yi tisangi economic development a ku ri socialism leyi yo ka yi nga pfunanga vanhu ku tala ku na lava va bungulaka tani kambe ku ni nchumu swa hindi leswi nga swi endla ku ve socialism yona hi yoxe Prof yi na leswinene hi ku i nga ri kun'wana na kun'wana lava ku fambi yona hayi ku hetelela ku tika socialism a hi nchumu ku va leswi mita ku Julius Nyerere socialism a swi ta ku ri socialism a hi nchumu a ku na socialism leyi nga tshama yi nga endla nchumu misava hinkwayo a ku na misava na yin'we leyi socialism yi nga kombeta ku ri endla hina hi kona ku va ku ri ma vona na ma-capitalist vona va hi nyangisa hi xilo xin'we hikuva ni capitalist na vona va na the-racism to tala ngopfu ma vona European racism colonialism hi leswi leswi nga hi hlupha ngopfu kambe swi vuli ku ri manjeni hikuva ni capitalism yi hi hluphile ngopfu then socialism yona yi nga kahle socialism a yi na nchumu se Prof a hi yeneni mahlweni ni le ku ringeteni ku languta sweswiwani se hi fike ka timhaka ta leswiya swa imanani vutshamo humelerisi swi lo pfuta Prof ku nghene timhaka ta le Democratic Republic of the Congo sweswiwani ku na masocha yambirhi lava va nga hundza emisaveni va nge le ku vuyeni kaya ni pfunani ku twisisa kumbexana swi nga pfuna na vayingiseri va hina Prof ko kahle vuxaka bya hina tanihi Afrika-Dzonga na Democratic Republic of the Congo byi sukela kwihi byi tikomba byi tiye ngopfu ma vona ku na ti-politicians to tala laha Afrika-Dzonga lava nga na ti-interest to tala ngopfu kwale ka vo North Kivu na vo South Kivu laha ku nga na ti-diamonds to tala hayi ntsena vanhu vo fana na vo Tokyo Sekwale lava va nghenisa tihu ta vona ka swo swa DRC ma-politicians a hina lava nga la parliamenteni na vona valava va nga mabindzu va ti-BEE va hoxile timali ngopfu a DRC so DRC va vona yi attract-ile vanhu vo tala ngopfu yi attract-ile vanhu lavakulu na ka South African National Defence Force hikuva ku na rifumo lerikulu kwaleyo so na loko manjeni va ku hi SADC yi nga endla ku ri no hi rhumela masocha le ku na ma-politicians lava vonaka ku ri ti-interest ta vona leti va nga
va nga na tona le DRC ngopfungopfu a Ituri na le North Kivu na le South Kivu kwale ka Bogoma le a va lavi ku ri vanhu va le handle va ta steka so ka ha ri na xona xexo manje SADC yi va nyikile canopy cover leyi va nga nghena ku ansi ka yona va ku no hi la ku pfuna ku ri marabele nawu a nga teki swa mfumo va vona a yi Paul Kagame wa le Rwanda ntsena loyi a nga na big interest ka DRC the politicians ta hina a le Zimbabwe ngopfungopfu Afrika-Dzonga va na timali ta vona to tala ngopfu leti va nga endla ku ri DRC ti-minerals ta kona va kuma rifumo ra vona hi swona sweswo swi vanhu vo tala a hi vulavuli swona kambe na loko mi hi vutisa sweswo mi ta vutisa hi SADC ku ri hi endlela na Mozambique hi endlela na DRC and so on na ku SADC kambe hi ti-politicians it's corruption hi greed leyi nga kona se swi vula ku yini Prof swi vula ku sweswiwani mimfumo ya hina ku fana na Afrika-Dzonga yi nga ta kha yi setela masocha a Democratic Republic of the Congo ku yi ta wisana na maravela ku le ku tirhisiweni ku sirhelela ti-interest ta selected few ta ti-politicians ma vona hi mhaka yena ma-politicians lava a va vutisi kahle ku ri hi mhaka yini marabele la M23 va kota ku va na ti-drones leti ti kota ku ya ti ya dlaya masocha Afrika-Dzonga le kambe masocha a SADC a va na tona ti-drones tena na Afrika-Dzonga a yi na tona Afrika-Dzonga yo va na Oryx helicopters na Royfak helicopters and nakona ku va tinharhu ntsena leti ti nga a Congo ta ntlhanu ta kona ti le ka Mozambique va nga va a va koti na loko marabela lava M23 va boasta last week ku ri no hi ta va kombeta ma-Afrika-Dzonga lawa ku ri leha hi tiko ra vona hi ta va dlaya hi ta va hlongola laha so hayi swi endla ku hi vanhu lavo va tivaku ku ri ku fanele ku ri ku endliwa yini so vanhu va Afrika-Dzonga lava nga na ti-interest teto va swi tiva ku ri South African National Defence Force a yi na yona matimba la a nga hlulaka marabela alawo masocha Afrika-Dzonga a DRC hi vangani ma vona 2,900 a Mozambique hi vangani only 4,000 manje marabela lawo va seketerile hi Paul Kagame a Rwanda manje Paul Kagame a nga lavi ku teka tiko ra DRC u lava ku ri ndhawu leyi ya vo North Kivu leyi yi nga vi ehansi ka DRC yi khomeni kwalano Prof yi khomeni kwalano hi ku ni lava ku ta ku loko hi vuya hi languta kwalano hi ta hetisela Prof ku hikokwalaho ka yini ka weli a Rwanda la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko leti anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula a hetseleni na Prof la Professor Themba Sono lava nge bule na vona ka hi languta ka vuxaka byeru na tiko ra Democratic Republic of the Congo hi ndlela Prof na mitwa loko mi vulavula hi timhaka ta ku Paul Kagame a nga lavi ku ndhawu liya ya Kivu yi wela a Democratic Republic of the Congo kambe ku na mindzilikano se swi vula yini hi vukona bya minhlangano yo fana na va African Union leyi tsandzeka ku vulavuriwa ku ze ku twananiwa ku hambi ko va ku ndilikano wu wela hala wena I wela hala ya a wa sindzisi ndilikano ku fana leswi nga ndliwa matsundzuka loko ku ta fana kusuka South Sudan a ku vulavuriwa hi timhaka ta ku South Sudan yina timhaka ta ti-oil to tala swi ku yini sweswo kutani kambe yi hetelele yi suka yi phatluka kusuka ka Sudan na timhaka ta nambu wa Nile naswo swi vulavuriwile a hi pfumeleni ku a hi hinkwaswo swi nga welaka a tikweni ra hina hikokwalaho ka yini
Paul Kagame a nga pfumeli sweswo. Mawona Afrika ya controla hi vanhu va le handle ngopfu. Leswi hi swi vulavulaka hi vo Paul Kagame na vo Kivu na DRC na sweswi hi nga swi vulavulaka na vo Uganda na vo DRC hi xikarhi xilo xin'we na leswi endlekaka ka ECOWAS na vo Mali na vo Burkina Faso na vo Niger and so on. Ka ha ri na vanhu va le handle ngopfungopfu vanhu va furha na vanhu va le America na vanhu va le Britain. Ka ha ri vona lava va nge hi the-puppet masters. Hi vona the-puppeteer. Ka ha ri vona va endlaka ku ri vantima lava hikuva van'wana vanhu va vulavula ku ri vantima va kokiwa hi tinhompfu ngopfu. A swi karhati koka vantima hi tinhompfu. Ku fana na kwala Afrika-Dzonga ha vona ka ha ri na vanhu lava lava koka vantima hi tinhompfu. So nakona a Afrika va vona Paul Kagame u twana ngopfu na ma British. That's why va n'wi nyikile hundreds of millions of pound sterling ku ri a teka ma-asylum lavaya. Hikuva va yingisela ngopfu leswi European Union yi swi rhandzaka. So ku nga vi na ku rhula a continent ya Africa as long as vanhu vo tala va le Africa na varhangeli va hina va ha langutele tindhawu to fana na vo Europe ku ri va kuma ti-advice kona va nyikiwa the strategic thinkers ku ri ku va vona va komete ku ri ku endleka yini. So Afrika-Dzonga ya ha ri hansi ka a neo-colonial mentality. A ku na neo-colonial structures kambe neo-colonial mentality ya tiyile ngopfu Afrika. Majhenje Afrika. Nimetero Prof, nikesiri swinene nkarhi wun'we ku dya ku engeta. Inkomo. I Professor Themba Sono me vatwile va kha va vulavula hi timhaka leti ti fambelanaka na mhaka leyi bulaka hi yo ya ku va ku langutiwe ngopfu ka timhaka ta le Democratic Republic of the Congo hi ndlela yoleyo. Yimele tinhlayo ta kotara ya vumune ta timhaka ta mintirho ya Afrika-Dzonga ndi ku ringateni ku lavalavana na statistician general ku vona ku vele ku vulavuleni kwihi timhaka letiwana ni le ku va voneni kambe hi langutela ku bula na vona loko hi biya mahungu ya misava ya awara yan'we. Kambe ke ku na lava ve risesi kumbe mani Tresor Nkuna va lava ku angula ka mhaka liya va ta hi byela ku va huma kwihi andzhaka loko buti Gideon va lumeri byasi impela wa xisati wa khoma mukwana hi laha wu tsemaka hi laha va lava ku khoma mukwana hi hala wu tsemaka hi kona ku tlula buti Gideon. Se stress enhlekani baba mpfukini empfukeni n'wina minjhani mpfukini ba mani kha ni vulavula na nkulukumba rihlampfu ivi loko nkulukumba rihlampfu a kha vulavula a tshaha nkulukumba Gideon ku hi vo va nga hlamulaku mhaka leyi a hi bula hi yona kambe muhumelerisi ve rin'we mi khome nhlamulo mi ri yini n'we? Nhlamulo i ku that is why mi kuma ku Gideon Ndhuna Gideon a va koti ku swi hlamula a ni ri wun'wana wa vona hi le Majhenje. Leswi va rihlampfu va swi vulavulaka a hi swona hinkwaswo ku ya hi ku komisa ku nkarhi wu fambile ku ya hi vukosi bya ka Majhenje loko munhu a ri muakatiko loko a hakela xibukwana ti ta report xibukwana na maphepha ya xitandi ya ku tshama luya a vula ku yehe a hi muakatiko a na fambela sesi wa yehe na Nkosi a wu vangi kona laya tikweni. Xin'wana vatimba va ta ripota loko hi na ku hlangana na vona hi lava swilaveko tanihi varhangeri va ku va swi siye kaya hi tshama ripela loko ripela a va vuyangi va vuya va ku tata mindzuku hi mhaka ku a ku ri mihani ri wexe le kaya swikwini va mhana yena then nampundzu hi yimele ku va ta hi nyika swilo leswi hi swi lavaka tikweni hi twa tribal yi hi fonela hi ku hina ha tshamele voho hi mhaka ku vo vete va ha lava maphepha lama hina hi ma lavaka va ku tlhelani leya mi ya endla leswi vaakatiko va lavaka swona tanihi varhangeri ha tshamile hi vona ku tribal yi ri wa vuya hi ta vulavula hi vona maphorisa hi pfuka hi ya attenda police station maphorisa va ku
hlelelani mi ya endla leswi atikweni vongo va lava leswi vongo va lava maphepha ya xitandi va lava na xibukwana va nyikeni swona ivi hi Friday leyi a ngo a yangi mpela loko a ku ri na muti lowu a ku loviwini a hi fane hi hlanganisa bokisi naku loko hi chayisa hi Mugqivela hi n'wi vitanini hi lava maphepha ya xitandi na xibukwana hi nyika maphepha ya xitandi ya n'wana loyi a ngo hi ye n'wana wa mufu wa ku tshama a xitandini a ndhawu yin'wana hayi laha papa liya a hlome koho hina hi lava maphepha ya laha bava liya a hlome koho na ku vona ku i koho ka maphepha ya xitandi na hi ku vaakatiko a va nge swi koti ku va suka lomu va sukaka hi koho va ta va ta hloma loko va lova se va va lahla ene xin'wanyana a nga lahleriwi laha atikweni ene hina loko hi lava ku vulavula na vona va rhangisa swilo swa ku tala before hina hi hlamula Sister na mithu ni khomele ntani rihlampfu hikokwalaho ka yini mi ta hemba si va ron'we va lovorile ka n'wena va lovorile o leswi vulaka ku leswi va nge se stress va nge a vo lo hloma a hi ntiyisi maphepha lama ni byeleni a tribal ve ri yini kasi a tribal va fike va ku maphepha ya ka hina ma right hi ku xitandi lexi nkulukumba loyi a nga lova lowu wa Sivara i xi tekini loko a xi teka a nyika n'wana wa yena a tshama laha ka xona okay se loko va ku ma right ivi se stress n'wina mi huma ka ndzawulo yihi a mi humi tribal n'we no ma tribal laha hi tshamaka koho hina tribal ya hina yi le kule na hina maphepha lama a vulaka koho bava hambi ku ri n'we hi xitandi xa ka n'wina i nge teki maphepha ya ba wena i ri na nsati na n'wana i tirhisa woho loko vaakatiko va ku va lava swilo wayi a nga tirhisangi at least a tirhisa ya laha a tshama koho phela hina ha ku se mara leswi mi nge n'we mi huma tribal hikokwalaho ka yini rihlampfu a ku a tribal ve ri swi kahle moni Mzela hina hosi ya ka hina yi na tindhawu ta ku tala loko ku ri na problem ya ku munhu a nga swi twisisi leswi hina hi n'wi byelaka swona i kota ka head office se yaloye i fike a humesa maphephe yo ka ya nga ri wona a humesa ya n'wana wa yena la a nga na xitandi kun'wani ku ri ku bava luwa a nga tshami ka xona xitandi lexi a nga lovela ka xona okay so a tribal va vona swi ri right ku xibukwana xi basile na maphepha ya xitandi ya basile mara lava fana ku va hlamula swilo hi vutalo hi hina hi tshamaku na yena hi n'wi byela ku a tisi xibukwana xa laha sesi wa yena ka xitandi xa sesi wa yena a tisa na maphepha xibukwana xa sesi wa yena a ma humanga a swi huma okay a yimele ku a hi tisela a hi nge lahli a nga swi tisangi sweswo hi nge cincise mhaka ya yena nemetweni rihlampfu Nkosi wu endleriwe kwihi Nkosi wu endleriwe ka Mjaji hikokwalaho ka yini wu endleriwe ka Mjaji ku ve ka vona hi le Majhenje a va ri na mimiti yimbirhi a va ri na muti ka Mjaji va tlhela va va na muti haleni ka Mjaji va humeserile mali ya Tiko ka Mjaji ni nga hemba hikuva a ni vutisanga swa Tiko ku hala swi fambise ku yini okay no ni metwile a vumbirhi ka n'we nkarhi wu ni vondzokile kambe hi khensirise stress loko mi tile mi ta hlamula ni tshemba ku va ta mi tisela maphepha lama mi nge ma lava ivi swi kota ku tshamiseka exactly ta n'wi pfuna loko a endle sweswo loko a nga ndlangi eka president ni mitwile mani ni mitwile ay mi va twile veri aloko ka tlangi a yi ka president rihlampfu okay nkulukumba lava va ri na miti mimbirhi ani se va ri na miti mimbirhi ivi Nkosi wewe a endleriwa aka Mjaji ayikho a ni tivi loko u ze u endleriwa ka Mjaji i ku pfumela ku ayikho la ka voho hi hala ka Mjaji ma swi vona a ni tivi kumbexani no nghena swilo swo ka swi nga lavi mina a hi kumeni vanhu misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa mina na wena hi ta vuya yisa mahlweni na nakona ku Afrika wa vulavula loko swo famba ku ya hi laha hi nga swi kunguhata hi ta va hi kha hi bula na statistician general Risenga Maluleke i minete ku bela wara yan'we Afrika wa vulavula ya Hlulani laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula
ila nga kona mingisiro mgana lona FM kumet minute ntsene kupela hora ya 13 xiphemu xa vumbirhi xa nangona ku Afrika wa vulavula khenseli tatana hlulani fanwal magayisa na mahungu ya misava ya awara yan'we yin'wana mahungu ya tavuya awara ya mbirhi nhlokomhaka ta koho ya hafu kupela hora yan'we loko hi huma hela ivi ku nghena xipano lexa xa dzumba na mina sweswiwani hi tere hi lava ku bula na statistician general Risenga Maluleke lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi kha hi langutaka tinhlayonhlayo ta kotara ya vumune leyi ti langutanaka na timhaka ta mintirho hi ndlela yaleyo ongeti mahungu ya kahle ku fika kwalano a hi va amukeleni mun'wana ti bula na vona mun'wana ti nhlekani hi mi amukeleli na ku vuyisa ka lembe lerintshwa hilo seli vakalanga na ku vuyisa impela swa nyan'waka kumbe swi ta tshamiseka na vaakatiko se va swi tiva ku hlantswa yi se fika vakon'wani swa nan'waka swi ta nyoxa mi nga chavi impela mi humese tinhlayonhlayo na le ka lembe leri ta kotara ya vumune ya lembe leri nga hundza kumbexani hi pfuneni ku twisisa ku ku hume yini ka kotara leyi xo sungula muhaxi a hi languteni loko hi languta timhaka ta matirhelo ya mintirho hi languta hi kotara leswi vulaka swona i ku hi teka tin'hweti ha tinharhunharhu swi endla leswaku swi olova se tin'hweti leti hi nga languta tona sweswi i tin'hweti ta Nhlangula, Hukuri na N'wendzamhala ti nga tin'hweti to hetelela ta N'waxemu leswi loko se hi ya languta hi langute kusukela ka kotara leyi ya vunharhu ku ya ka kotara yona leyi vulavulaka hi yona loko hi ri ka kotara ya vunharhu hi te vanhu lava a va tirha a va ri 16.7 wa mamiliyoni se vanhu va lava ka kotara leyi ya vumune kumbe ka tin'hweti to hetelela ta lembe leri nga hundza va ye hansinyana hi 22 wa magidi leswi vulaka leswaku loko va ye hansinyana kasi lava pfumalaka mintirho va ye ehenhla a va ri 7.8 wa magidi va khupuke hi 46 wa magidi va ya eka 7.9 wa magidi se leswi hi swi nga endla leswi hi ngo i unemployment rate kumbe magoza lawa ku tumbuluxiwa ku pfumaleka ka mintirho swi fambisaka swona yi kota ku khandziya yi suka laha a yi ri kona eka 40 eka 41.9 wa ti-percent ya eka 42.1 wa ti-percent loko mi kha mi langute ku na leswi hi nga vulaka i swisusumetikulu leswi swi nga hi fikisa ka xiyimo lexi ka vula muhaxi lexi xi nga hi tlherisela ngopfu ku na swiyenge leswi nga ringeta ku tirha xiyenge xa timali loko hi vulavula hi xiyenge xa timali eka ikhonomi hi vulavula hi xiyenge lexi katsaka tibangi tiyindlu ta ndzindzakhombo mintirho yaleya vatsundzusi va nga ha va ri va xinawu va xinjiniyere na mabindzu lawa ya nga kotiki ku vekiwa kun'wana yona yi tirhile swinene yona yi nga tumbuluxa mintirho leyo tala swinene ya 128,000 leswi vulaka leswaku mintirho leyi nga tumbuluxiwa yi nga 100 na 28 wa magidi hi yona leyi nga tumbuluxa ngopfu kambe eka vukorhokeri kumbe leswi hi swi vitanaka community and social services leswi katsaka na swiyenge swa mfumo hi kona laha hi nga lahlekeriwa ngopfu hi mintirho 171 wa magidi ya mintirho hi yona leyi nga lahleka eka xiyenge xa vumaki construction hi lahlekeriwe hi 36 wa magidi kasi hi tlhele hi lahlekeriwe eka xiyenge xa vurimi hi 35 wa magidi kambe laha xiyenge lexi xi talaka ku tumbuluxa mintirho xi nga xiyenge xa mabindzu trade hi minkarhi ya tin'hweti to hetelela ta lembe mi ta swi tsundzuka leswaku vanhu va tala ku xava ngopfu tinhundzu hi nkarhi wa makhisimusi na xona xi lahlekeriwe hi 28 wa magidi leswi swi endliwa hi ku vani leswiya hi nge consumer price index kumbe ku ya emahlweni ka minxavo yi ya yi kha yi durha swi endle leswaku vaaki va nga xavi hi ntamu ka khisimusi leri nga hundza
loko hi kha hi vulavula hi mintirho leyiwani n'wanati hi va hi kha hi languta ku munhu i va a tirhe nkarhi wo tanihi kwihi kumbe hi va hi kha hi languta ka nkarhi walowo hi vulavulaka hi woho ku fana na sweswi ku nga nhlangula wo ku ri N'wendzamhala? Xo sungula hina va statistics South Africa a hi bohi hi ri hexe ku ntirho i yini, hi boha na matiko man'wana ya misava hi landzelela swipimelo na matirhelo ya nhlangano wa misava wa vatirhi leswi swi vitaniwaka International Labour Organization leyi nga le Geneva. Hi tlhela hina va statistics South Africa hi va yin'wana ya tindzawulo ta misava hinkwayo leyi nga yi tekaka xiave xa vurhangeri eka mapfhumba ya yona International Labour Organization. Se loko hi ku munhu wa tirha muhaxi i munhu loyi a vikini a tirhaka awara yin'we kumbe ku tlula, vo tala va tirha tiawara leti ringanaka 40 wa tiawara, 40 hours. Kambe van'wana wa swi kota ku ya ntirhweni kan'we mi nga tshika mina na n'wina hi tirhela n'wankumi wo karhi lo a kombelaka leswaku a nga tshami kona ho ya basisa yindlu ya yena hi kukula hi holeriwa swinene hi nuseriwa hi foxolo muholo wa kona. Kasi van'wana u tirha la a tirha awara yin'we a suka a ya tirha kun'wana awara yin'we sweswo. Se hi nawu lowuya va ri munhu loyi a tirhaka awara yin'we hi vhiki wa tirha, leswi vulaka i tiawara ta 4 a n'hwetini. Loko ti za ti va hansi ka 4 munhu yaloye u hlayiwaka a nga tirhi. Loko ti ri ka 4 ku tlula ti nga ha nghena dzana na 60 wa tiawara wa tirha. Se xo sungula xa vumbirhi kwala ka 1 wa 3 leswaku loko hi ku hina 17 wa mamiliyoni ya vanhu lava tirhaka, kwalomu ka 5 wa mamiliyoni kumbe ku tlulanyana 5 wa mamiliyoni, 5.2 muhaxi i vanhu lava va tirhaka mintirho liya ya lomu makaya lomu ya hi ngo va hi pfuna kwalomu makaya loko hi ri mintirhweni, na vanhu lava tirhaka mintirho yaleyo yo nkarhi wun'wana hambi vo yima kwalomu tikhoneni ta switarata na magondo va tekiwa va pfuneta kwalomu ku akiwaka, na lava va tshikaka va laviwa hi nkarhi wa ntshovelo kwalomu mapurasini va wela ka swiyenge sweswo taniya va nga ri vanhu lava va tirhaka minkarhi hinkwayo. Se ka tinhlayihlayi letiwani loko mi kha mi languta ti hambana njhani kumbe ku ya hi swifundza, hambi o ka hi nga hlayi ngopfu hinkwaswo kambe kolomu mi tivaka ku lava hi vulavulaka na vo ngopfu va nga va kha va hi twa va ri kona? Xo sungula xifundza lexi nga ni ntshikelelo ngopfu, xifundzankulu lexi nga ni ntshikelelo i xifundzankulu xa Kapa Vuxa ku nga Eastern Cape. Kambe ku landzelela swifundzankulu leswi hi kumaka vanhu va ka lava vulavulaka Xitsonga, xifundzankulu xo fana na Gauteng ku pfumaleka ka mintirho ka xona swi tshame kwalomu ka 33.8%, ku nga 33.8 wa tiphesente. Kasi xifundzankulu xa Limpopo xi tshame ka 30.3. Xifundzankulu xa Mpumalanga xi wela ka swifundzankulu leswi nga henhlanyana ka mpimanyeto wa tiko. Hi ta tsundzuka mpimanyeto wa tiko i 32.1. Se lexiya xa Mpumalanga xi le ka 34.9 ku tshinelela kwalaha ka 35 wa tiphesente. Se hi swona swifundzankulu leswi hi vonaka swi nga swona swi nga tshama vanhu lava kumbe ku nga tala vanhu lava vulavulaka ririmi ra mina. A ni lavi ku hlaya ntshaho luwa wa n'wina wu nga ka swihangalasamahungu xa X, ni kombela mi ni hlamusela woho ka vayingiseri ku mi va mi kha mi vula yini hi ntshaho luwa ku ya hi laha mi va rhambaka ku va ta yingisela nongonoko lowuwani ka nhlekani lowu N'wanati. Xo sungula muhaxi a hi landzeleleni leswaku xikulukumba ngopfu i ku va tinhlayo leti hi vulavulaka hi tona muhaxi hi leti hi tikumaka eka vaakatiko minkarhi hinkwayo, ku nga ri ku tumbuluxiwa na ku pfumaleka ka mintirho. Hambi hi vulavula hi ikhonomi, hambi hi vulavula hi tinhlayo ta vanhu lava nga haleni tikweni, hinkwaswo leswi hi swi kuma eka vaakatiko. Se swa ringanela muhaxi
ku loko se hi swi kumeni hi ku hi famba hi rhumela vatirhi va hina va famba hi mindyangu va ri karhi va va vutisela. Swi kahle ku vaakatiko va tlhela va ta yingisela ku leswi va nga hi byela swona a karhi ha swi tivisa tiko na ku swi tivisa varhangeri ngopfungopfu varhangeri va xipolitiki va lava va va hlawulaka na varhangeri va xibindzu lava pfunanaka na varhangeri va mfumo ku tumbuluxa mintirho. Se loko ni ku languteni ka tinhlayo hi languta hi ndlela leyi hi nga langutana hi xo loko mi kha mi vulavula hi tinhlayo mi vulavula hi nomboro liya ya 32.1 ya tiphesente leyi mi nga yi tivisa, swi vula ku swifundza xin'wana na xin'wana lexi xi nga va ku xi ri ehenhla ka nomboro leyi i swifundza leswi hi nga swi langutaka tanihi swifundza leswi nga le ku tikeriweni swinene. Swifundza enkulu swo fana na Kapa Vuxa, N'walungu Vupela Dyambu ku nga North West, Free State, Mpumalanga na Gauteng hi swona leswi nga henhla swi ni ntshikelelo ku tlula xiyimo xa tiko xa ku pfumaleka ka mintirho. Lahawani muhaxi loko hi languta ku pfumaleka ka mintirho hi languta hi mahlo mambirhi. Ku na tihlo leri ngo i narrow definition kumbe leri ri ngo hi languta lava va nga ku laveni ka mintirho masiku hinkwawo va nga yi kumeki. Loko hi tlhela hi katsa na lava va nga lava mintirho va kondza va ku mina se ni karhele va gadza hi swi vitana expanded unemployment rate. Se mi ta tsundzuka hi boxile leswaku ku pfumaleka ka mintirho ka lava lavaka mintirho masiku hinkwawo ku le ka 32.1. Leswi vulaka swona i ku eka vanhu van'wana na van'wana vanharhu lava lavaka mintirho wun'we i le ku pfumaleni ka ntirho. Se loko se hi ya swi andlala swi va mamiliyoni mamiliyoni lawa ya ringanaka 9.9 hi lava va nga ku laveni ka mintirho masiku hinkwawo, lavan'wana va va ri mintirhweni. Xa vumbirhi loko se hi languta leswi ya venge expanded unemployment rate, loko se hi katsa na lava va nga lava mintirho va kondza va gadza i 49.1%. Leswi vulaka swona i ku eka 10 rin'wana na rin'wana ra vanhu lava va ringanelaka ku teka mintirho, 4 wa vona va karhi va pfumala mintirho. Sweswo swi endla ku swifundzankulu leswi nga taleriwa hi matikoxikaya leswi nga kule ni swiyenge swa mintirho hi swona swi nga na ntshikelelo ngopfu hi ka vanhu lava lavaka mintirho va kondza va gadza hikuva va tirhisa swa le mandleni a va tshami va ri na swona hikuva a va tirhi. I ntiyiso ngopfu n'wana ti leswi mi vulavulaka hi swona. Loko ni ka ni languta tinhlayo laha ti vula Eastern Cape ivi ku landzela North West ku ta Limpopo ivi hi laha ni vona ku vanhu lava va nga gadza tinhlayo tiphesente ta kona ti ri henhla swinene. Leti tin'wana loko hi kha hi hetisela mun'wana ti hi ya tikuma rini loko xiyimo xi titani? Mi vula tinomboro leti ta kotara yo sungula hi ku sweswi se hi yo hi nga ka yona kotara leyo sungula ka lembe leri. Muhaxi ha ta heta tin'hweti leti tinharhu to sungula ta lembe. Loko se hi ta va ti herile sweswi mi ta tsundzuka ha ri ka n'hweti ya Nyenyenyani ka ha ta n'hweti ya Nyenyankulu ku nga March. Loko se hi ta va hi hetile kwalaha ka n'hweti ya Dzivamisoko hi kona laha se hi nga ta vuya hi kota ku ta boxa ku hi swi vonise ku yini. Kambe swin'wana hala tlhelo hi ta tsundzuka ku nga ri khale hi ta tlhela hi vuya na timhaka ta xiyimo xa ikhonomi ya tiko eka kotara yo hetelela ya N'wexemu ku nga tinambara leti ha ri ku ti pfuvapfuveni eka nkarhi wa sweswi. A swi lavi tinhlolo mun'wana mina na ti vona loko ni vona leti na ti tako ti ta va ti kambe swi ri tani a khensa swinene mun'wana loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina na ku va mi navetisile ka swihangalasamahungu na sweswo ha swi khensa swinene mun'wana hina hi ri hayi hi va mani ke handle ka n'wina ku dya ku engeta mun'wana ku khensa mina muhaxi ni ku khensa vayingiseri na ku vayingiseri va ni tiyisa loko ni karhi ni famba ni hlangana na vona va ri aka ha swi twa ku hlantswa khalanga va se tisa swi komba ku va hi yingisela mina na n'wina loko hi pfuna muhaxi. Se swi ta a ni ta kombela mun'wana a hi yimeni nyana mi nga ni dumisi hi swilo swo ka swi nga ri kahle ka a hi swi tsikeli.
Yita. Inkomo ngwana. Ike. Eso mixer umngana lona na FM makomba ndlela nongona ku Afrika wa Vulavula. Mitutu tinhlaya. Ati tsakisi swinene. Ngopfu loko kan languta tinhlaya leti va nga ti kombisa la. Limpopo loko wo ipimanyisa na swifundza swin'wana ni vula loko va tshika va mi tshahela va ta ku ya Limpopo xiphiqo nkayivelo wa ntirho wu le ka 30.3 wa ti-percent ani va nga mi byeli ku nkayivelo wa mintirho wu le ka 46.7 wa ti-percent swi vula ku swi le kusuhi swinene swa ku ka vanhu van'wana va 15 wa vatirhi suka swi vanga yini suka swi vanga ku vanhu va lava mintirho va swi twa wa swa ndzi tshamela ku ekaya ni vula ku ri karhi nga fambeki pato hi ndlela leyi ya kusuka ku ka vuhehli i nga swi kota swa ku tshama khi ya laha ntirho ma vo maka ko i min'wana ya mintlhontlho leyi nga langutana na yona tani hi rixaka kambe ke mbatwile min'wana ta so sister na mithu ni khomele ntani rihlampfu hikokwalaho ka yini mita hemba siva ra n'wi va lovorile ka n'we va lovorile o leswi vulaka ku leswi va nge se stress va nge a volo hloma a hi ntiyisi maphepha lama ni byeleni a tribal veri yini kasi a tribal va fike va ku maphepha ya ka hina ma right hi ku standi lexi nkulukumba loyi a nga lova lowa Sivara i xtekini loko a xi teka a nyika n'wana wa yena a tshama laha ka xona. Okay. Okay. Se loko va ku ma right ivi se stress n'wina mi huma ka ndzawulo yihi a mi humi tribal n'we no ma tribal la hi tshamaku koho hina tribal ya hina yi le kule na hina maphephe lama a vulaku koho bava hambi ku ri n'we hi xitshamisaka n'we i nge teki maphephe ya ba wena i ri na nsati na n'wana i tirhisa woho loko vaakatiko va ku va lava swilo wayi a nga tirhisangi at least a tirhisa ya laha a tshama koho phela hina ha ku se mara leswi mi nge n'we mi huma tribal hikokwalaho ka yini rihlampfu a tribal veri swi kahle moni mbyela hina hosi ya ka hina yi na tindhawu ta ku tala loko ku ri na problem ya ku munhu a nga swi twisisi leswi hina hi n'wi byelaka swona i kota ka head office se yaloye i fike a humesa maphephe yo ka ya nga ri wona a humesa ya n'wana wa yena la a nga na xitandi kun'wana ku ri ku bava loyi a nga tshami ka xona xitandi lexi a nga lovela ka xona. Okay. So a tribal va vona swi ri right ku xibukwana xi basile na maphephe ya xitandi ya basile mara va fana ku va hlamula swilo hi vutalo hi hina hi tshamaku na yena hi n'wi byela ku a tisi xibukwana xa laha wa yena ka xitandi xa sesi wa yena a tisa na maphephe xibukwana xa sesi wa yena a ma humanga a swi huma okay a yimele ku a hi tisela a hi nge lahli a nga swi tisangi sweswo hi nge cincise mhaka yena nemetweni rihlampfu Nkosi wu endleriwe kwihi Nkosi wu endleriwe ka Mjaji hikokwalaho ka yini wu endleriwe ka Mjaji ana hala ku tatwa Nkosi hikokwalaho ka yini wu endleriwe ka Mjaji kambe ke hi sweswo mingisero mehe kule ku tikeni kambe na n'wana kumbexani ni twa ku ngeti mi nga pfuna rihlampfu ku va huma ka xiphiqo lexi a nga langutana na xona na va ndyangu mi nga hi byela ku hindlisa ku yini hi ku fika sweswi yo twa yi nga ri se swi herile kumbe ka ha ri na swin'wana hi nga swi endlaku ke hi pfuni mingisero wa mehe loko ku ri ku na leswi u vona ku ngati swi nga hi nga pfuna rihlampfu so ka xiyimo hayi leswi swa Buti Gideon leswiwani muhumelerisi tanihi ba leswi kambe yima ni ringeta leswi tanihi ba leswi ni swi endlaku enhlekani minjhani papa Kukela minjhani mpfokeni miri yini n'we sorry miri yini ni endla purali ya ka ba rihlamba vulavula nithu rihlamba hi doctor leswi vona va swi lavisaka swona a ni Nkosi wu lahleriwe aka Mjaji xitandi xa vona a xi ri ka Mjaji hosi Mjaji a nga ta pfumela ku va lahliwa maphepho ya vona a ma ri ka Mjaji ku va mhani na vaya le a va ri kona
a ku vitana mani lava a va tshama na vona hosi a byi lahli i nga ri na vin'winyi se leswi vulaka va nge pfuneki hi ku vona ka n'wina volo tanka man'wana kwaku a ri munhu nkulu loko va kun'wana va tiva ta wisa moya leswi va nga swi endla a va fanele va nga swi ndangi nemetweni vo ta va ta wisa moya mako leyi va nga lahliwa kona hi nge fiki i lahla emisaveni ya hosi i nga gongonanga hosini nemetweni nkombo teka enko hayi me swi twilani va vulise sweswo nangona ko humerisiwe ncindani Eric Mavasi mina ni khalanga Pet Mathebula mhlayiseka mvana siku lerinene nangona ko dzimbana mina wa landzela na Ike Ngobeni mina na n'wina hi ta hlangana sweswi minduku hi mi tisela un'wana nangona ku lowu fanaka mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya emahlweni anakeni hi tele swo xikongomelo nkulu xa hina la i ku korhokela n'wina ma hi mhaka ko se hi le ku mi korhokeleni se sweswiwani nkarhi wa ku Ike Ngobeni na yena a ta korhoka hambi va ambale khiva kumbe va ambale njhani ni kombe ku mi rhuma se hayi hi ya nga ta korhoka hina hi ta huma hi ndlela leyi hi ta hlangana n'wina munduku hi ndlela yoyoleyo ni kombe ku mi rhuma hi Gideon kumbe Gideon ku nga va ku ri ba magayisa lava nga hala tlhelo leri Gideon ayer pero lava cica la anu kuna magayisa ngwa loko Gideon anga sa kasi be Gideon va chayisi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vulameli etlhelo ro karhi